lep dan. Sonček je. Ni pa tako ful toplo, ampak glih prav. Luki spi. Dobrodošli v novem vlogu. Začenjam ta vlog v nedeljo, montiram video angleški. Njem prvi bučno juho v tej sezoni. Skuhala sem jih 2 dni nazaj za celo družino. Sama sem, ampak ni problem večkrat jesti. Dala sem tudi te zlate kroglice malo not, ne preveč, zato da ima crunchy. Naslednjič, ko bom spet kuhala, pokazala. Ta juha me je fajn pogrela, tako da bom lahko ugasnila radiator. Topel pullover imam. Dala sem si te debele zokne, zaradi da sploh ne morem v šlape stopiti. Izgleda, kot da imam ful fat noge. Evo, video se izvaža. Zdaj pa, to sem pojedla. Gledam te jesenske dekoracije, videe, vloge, obsedena sem. Čeprav sem že vse kupila, pa imam že vse okrašeno, mi je vseeno fajn gledati. Nohte si bom nalakirala, pač zadnjič sem si jih, oziroma zadnjič 2 dni nazaj sem si jih nalakirala, pa so že ful obrabljeni, pač ta lak ni najboljši. Ta lak ni najbolj obstojen, ampak mi je ful všeč barva. Aha, tu se vidi. Ok, ful imam grozne nohte, ampak ja, barva je taka res jesenska. Sploh se ne spomnim, kdaj sem to kupila. Tako da bom si zdaj še enkrat nalakirala, pa mogoče si jim dala 2 plasti, ne vem, najprej si moram spucati. Nekaj moram še za Twitch narediti, ta emoji moram dodati, ki sem ga sama narisala. Na Twitchu se reče emote, drugače je pač emoji, tako da bom imela enega takega jesenskega Halloween emojija z mutiko seveda in bučo. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep. Cutie. Malo prej sta se kregala, zdaj pa vsak na stolu sedita. Pa sta zaspala malo. Ja, trepčkala. Ojoj. Oh no. Muci. Zakaj ga mora izzivati? Ok, sem si glavo šla oprat, ker je bila že kriza in vmes sem si skuhala jajca pa koruzo. Tak ful čudno kosilo, pa se ni juho jedla, ampak ni dosti, tako da sem si 2 jajci skuhala za malo proteinov in koruzo, ker se mi lušta, tako da. Pol bom pa torteline z gobami, oziroma z gobami so polnjeni. Čez uro pa imam stream, danes malo prej začnem ob 5. Bom videla, bom pred streamom jedla ali po. V fitness bom šla pa bolj kasneje, ker zdaj mi ni ratalo, ker sem mogla editati, tako da. Ja, to je to. Ok, začenjam stream. Naredila sem si na hitro te raviole z šampinjoni, oziroma z gobami in na hitro eno omako z smetano in parmezanom. Looking cute. Nohte, ne vem, če sem pokazala. Evo, jaz sem končala streamati, začeli smo slikati, nismo končali, niti blizu ne. Evo, še zadnji krožnik juhe. Vse sem pojedla. In pol bom pojedla. Pol bom to sadno bowlo pojedla z grškim jogurtom, jagode, musli, še nekaj drugega sadja in fitness, ker danes sem imela prej stream, je ura zdaj šele po 10 in fitness je do polnoči odprt, tako da bom šla zdaj v fitness, ko se najem, pa se mi malo poleže in to je to. Se vidimo pa. I'm searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
Še en magnezij bom spila pred spanjem. Dobro jutro, kako si pa ti odprl? Zgleda, sem imela kljuko, tako in je skočil gor ali neki. Sploh nisem vedela, da ti tu, Miska. Jutro. Sploh nisem vedela, da si tu. Si pa je mokri, kdaj si prišel? Ti mokri. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Dobro jutro, torej, ponedeljek je, urnik sem mogla napisati, zato sem zrihtala. Tedenski plan sem si naredila, zrihtala. Zdaj pa, da vam pokažem, to sem glih dobila po pošti. Taka srajca je, ful se mi je zdela taka jesenska. Sicer ni ful, jaz ponavadi ne nosim takih majic, pač velikih, oziroma ne vem, če je jakna. Ampak se mi je zdelo ful dobre barve, naročila sem si na Manzari. Tam sem si enkrat obleko naročila, nisem bila najbolj navdušena, oziroma nad eno sem bila, nad eno ne. V glavnem, taka srajca velika je, flannel shirt, ali kako se reče, in ja, mi je kar všeč. Zdaj imam čisto kratko majico in po moje bo to danes moj outfit. Moram iti Hofer, Lidl in to je to zaenkrat, pa v fitness. Tako da gremo najprej to narediti, grem pa v Hofer po vrečke za smeti, po milo pa take stvari in še verjetno malo hrane. V Lidl pa grem tudi zaradi hrane in v jih trgovinah grem pogledati, če imajo Halloween candy, ker jih imajo vsako leto in mislim, da bo zdaj od ponedeljka naprej, to je danes, imeli Halloween candy, tako da grem to iskat. In ja, se vidimo pol, kaj kupim. Tudi Knedl še kar spi tu. Od jutra si spiš. Kako že spiš ti, ha? 5, več. Knedl. Sorry, ne snimam te. Ti moj Knedlce, ko uživaš. Ok, Lidl, Hofer, fitness sem šla. Spet sem vzala čevlje v fitnessu, pač kaj sem malo narobe, to se mi že enkrat zgodilo, pač da grem kar s telovadnimi čevlji iz fitnessa in pol... Ja, tako da jutri grem itak spet v fitness, pa bom rekla, če mi dajo čevlje nazaj, saj sem že enkrat to naredila in pol ti v bistvu shranejo zvečer, ko vidijo, da pač so še kar eni čevlji tam, po moje, ko čistijo. In sem prišla s temi telovadnimi, jih moram zdaj umiti. V glavnem, trgovina Hall pride zdaj. Hofer, Lidl, Hall, dajmo začeti tukaj, pri Hoferu. Hofer je do nekje tu, pol je pa Lidl. Kupila sem mandarine prvič, ko gre lepo barva s to sliko. Humus, kremni sir, pršut sem kupila, neki bil znižan in ful lepo zgleda. Ene piščančje prsi, teh nimajo skos, oziroma neki cajt jih zdaj niso imeli, tako da sem ful vesela, da so jih imeli sir v kockah in olive. Bi mogla v Lidlu kupiti olive, ker zanj sem jih kupila in so bile ful dobre, pa manjše. Koruzni kruh, spet sem te bombone kupila, prav prebrala sem jih ven. So bile neki bolj napodno in preveč so dobri. Pol sem pa, kot sem rekla, sem šla za te Halloween bombone, da jih dam v bučo, ko imam ponavadi te Halloween candyje. Tako da v Lidlu niso nič imeli, so imeli pa to v Hoferu. Sladkor sem si kupila, ker sem ugotovila, pač jaz nimam sladkorja, ker ga ne uporabljam. In včasih, ko pač, ne vem, kako kao skuham in se mi zlušta, da je malo sladka ali pa karkoli, ne vem, delam palečinke, ne vem. Ravim sladkor in sem rjavga kupila. Potem sem kupila ene te robčke, milo za roke, to za odmaševanje otokov, ene velike vrečke, ker rabimo za smeti. Pol v Lidlu sem kupila te narezano slanino, za kako fajn je za jajca ali pa za kakšne testenine, pol narezanega piščanca, da je tako bolj na hiter, po moje bom to danes naredila z ono kitajsko začimbo, ker še imam nekaj. Pol sem te male kumare za humus vzela, pa brokoli, kot sem rekla, ga že dolgo nisem in se mi lušta. In ja, to je to. Pa kozice sem še kupila, one zmrznjene, ko jih vedno kupim, sam so že v smrzovalniku. Tako da, ja.
Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Evo, naredila si bom piščanca po kitajsko, zelenjava, čebula, korenček, paprika in te začimbe. Ja, to imam zdaj pripravljeno. Riž sem skuhala, tako da potem hitro to spečem, ampak najprej bom spila proteinski šek. See the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away. Ok, piščanc je pripravljen, riž je spod, piščanc na vrh, pa zelenjava, pa malo, kako se reče, sezamovega posipa. No. Dober tek. Tomočko, samo spiš že od zjutraj, kar smo ostala. Sem da se iz sobe premakne na stol. A si v redu ti? Malo kihaš, a? Ja. Evo, jaz sem si naredila make-up, pol si sem še lase malo zrihta, malo suhega šampona in to. Fajn sem se najedla, zdaj pa moram zložiti one obleke zadnji, če so že sploh suhe. Naredila si bom kavo, ponavadi pijem ta cold brew, ampak mi ga zmanjkalo, sem si zdaj novega naredila in moram počakati 12 ur, da se naredi, tako da bom po moje si naredila navadno kavo, filtrirano sicer in ja, temu. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Evo, jaz sem si naredila toplo kavo, prvič sem uporabila ta mlinček, če se spomnite, sem ga dobila po pošti, poslala mi ga je plesna šola Forma. In ja, zdaj ga nisem uporabila zato, ker sem si kupila onega elektronskega in ko delam cold brew, rabim za več zmlete kave. To je pa glih prav za eno tako šalčko, tako da zdaj za jesen pa zimo si bom sigurno več te tople kave delala, ne cold brew-je. Dala sem si pa tudi malo sladkorja, ker si ponavadi ne dam, ampak sem rekla treat yourself, včasih si moramo malo privoščiti, drugače sploh ne jem neki ful cukra, razen ko jem bombone. Ampak ja, dobro, zdaj pa se moram včasih pripraviti na stream. Mislim, v bistvu sem že pripravljena, ampak ja, še par malenkosti in se vidimo pol, ko bom kaj pojedla. Ko če kaj pršuta, ko sem ga danes kupila.
I love you, baby, and it is quite alright. I need you, baby. Mi gre da je ura 7, jaz pa kao pijem. I tak ne grem spat do 3. Danes bom probala ob 2. Some of our Mars Black. I do still want some titanium white in there because we don't want it to get too dark too quickly. This is still in the background and we need to kind of keep things in check. But I definitely want it to be red. I definitely want it to be dark. Ok, čas je za večerjo, sploh vam ne bom povedala, koliko je ura. Ful se veselim tega pršuta in sira in vsega in olive in frišnega kruha. Nami. V glavnem, končala sem stream, bilo je ful fajn, zdaj pa čas za večerjo, pa malo YouTubea in pol umit spat in jutri je nov dan. Nisem zložila cot. Čas je za spanje. Gledala bom Squid Games. V glavnem, to je ta serija, ful je taka ni za občutljive, malo je posebna. Tako da, problem je sam, ker jaz vedno te serije gledam pred spanjem in pol vedno zaspim zraven in ja. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. Tada! Včeraj sem si kupila mandarine oziroma klementine, ne vem kaj je razlika. In oh my god, kako diši po decembru, po božiču. Ko smo že pri božiču. Najdela sem eno novo vlogerko, Alison. Tako ima ime, če koga zanima. In zdaj gledam vse stare videe. With you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Ja, v trgovino grem par stvari kupiti, v bistvu grem kupovati eno darilo. Tako da, spet moram iti v trgovino. Gospodič še vedno spi, kak je velik, oh my god. In ja, to je moj outfit, upam, da mi ne bo spet pretoplo, ker včeraj mi je bilo malo pretoplo, samo ne vem, nočem dati kratkih rokav oziroma neke navadne majice, ful mi paše med polor. Tako sem tako utrujena danes, pa sem jedla dobro, sem pila zeleni čaj, tako da ne vem, kaj je fora. Ja, upam, da se zbudim, če ne bom šla po ledeno kavo. Upsi. You're gone now. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. Evo gremo po ledeno kavo. Glih sem razmišljala, da moja faca, ko se ne s kom pogovarjam ali pa ko ne govorim, izgleda ful jezno, ful nesramno. Tak prav čutim, da imam ono jezno faco, nisem jezna, sem gledam, imam resting beach face ali neki, ne vem. Da moram biti bolj. Dan ledeno kavo vanilja, prosim. Ja. Ja. Hvala. Enako, adijo. Še eno kavo in dobim brezplačno. Ja.
Ja. Oh my god, škoda, da nimamo one pumpkin spice latte tu v Sloveniji. Eno sliko bom naredila. Včasih mogla začeti tople te latte macchiate piti. Latte macchiate? Ok. Ja, gospod, meni ni bilo kot 3 ure ali 2 ure ti se kar spankas. Uzivac. Nogica ti. Ok, doma, ura je 7:06. Ja, v bistvu meni je bilo 3 ure pa še nekaj, upsi. Nahodila sem se 6000 korakov pa pol sem naredila. S tem, da sem hodila po trgovinah, parkirala sem rekla, ne bom se vozila od trgovine do trgovine, tam BTC, bom šla peš in tako da malo korakov še dobim. Ne bom pokazala darila, ker pol ne bo presenečenje, tako da vam samo pokažem ene druge stvari, ki sem jih kupila. In ja, utrujena sem. Očitno je tak dan, ker mi kava nič ni pomagalo. Sem si pa kupila burrito bolo, zato ker nek ful ne da kuhati. Pa čez dobro uro imam že stream, tako da. Burrito bolo je res, edino, kar je slabo, tako te nizke posodice so zdaj za burrito bolo dali, nima tak, mislim, slabo pač, malo mi čez leti, tako da. Drugače je bilo pa uspešno, vse sem dobila, najedla, kar sem rabila. Čudovita, sem še humus dodam. Kaj boš pa ti? Lepi moj, kaj boš pa ti? Sonček, zobek moj, zobeki ti on gledaj, ko spiš. Te tvoji čekani ti on gledajo. Sorry. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Ok, sem si en prigrizek pripravila, kumare pa humus. Po ful dolgem cajtu sem si naredila čaj. Jaz ful nisem nekaj za čaje, ampak se mi ga zlušalo, nisem hodila kave, ker sem jo pač že pila. Cozy. Na streamu bomo sestavljali Harry Potter Lego kocke spet. Tu imam že 2 knjigici, to je 3, pa imam še 4 za sestaviti. V glavnem, ja ne vem, kak je zdaj kamera, se me sploh vidim. V glavnem, ja. Bom uživala v čaju. Ura je skoraj polnoč, čez 6 minut bom, jaz sem končala stream. Malo moram pospraviti, drugače ni neke panike, ker sem sestavljala Lego kocke, tako da nimam odslikanja ali pa kaj nametano. Nekaj hočem pojesti, sem ne vem kaj. Mogoče nudle naredila, pač ostanke imam udonga piščanca pa zelenjave, tak pač kitajska mešanca. In lahko si bi nudle skuhala in to zmiksala. Dobra ideja. Drugače pa še 3. knjigo sem sestavila. Še ena manjka. Moram začeti editati video. A ja, pozabila sem vam prej pokazati, kaj sem kupila. Kupila sem to svečo v Primarku in sicer, in je sicer neki wood, smoke and clove, ne vem, kaj točno to pomeni, ampak taki vonji jeseni in zime. Se mi zdi, da je tudi malo cimet, ja, pa ful mi je všeč barva, pa vse. Res ful dobra sveča, bila je samo 3 evre. Sem si pa še nekaj smešnega kupila v Tediju, se mi zdi. Ne, če kje je bilo to? Tediju, ja. So te uhani, buče in zadnji gumbek in svetijo. To sem tako malo za fora za stream kupila. In pol sem v Tedi šla še iskat par jesenskih stvari, ker bom naredila eno tablo, kjer bo pisalo Hello Fall, torej zdravo jesen. In sem si kupila ta glue gun, ni cute. Torej ta pištola z lepilom, take mini lepilne palčke ima.
Dobro, to nima veze z ničemer, ampak kupila sem si to ključavnico za fitness, ker moramo v mojem fitnessu imeti pač svojo ključavnico in jaz vedno pol ne vem, kam dati umni ključ, ko ga imam pač z navadno ključavnico in sem se odločila, da si bom tega vzela na številke, upam, da jih ne pozabim. No, pol sem te neke verige, sojice kupila, te pomaranče, cimetove palčke, to je tudi tako božično dost. Te bonkice, te sem v bistvu že enkrat kupila, so tukaj, na takem, to sem lani delala. Tako da, take craft zadeve za ustvarjanje, pol smo videla te nalepke Halloween in sem rekla, da jih vzamem mogoče za planer ali pa kaj, ko ima za fora, ker so take Halloween. To je pa to, kar sem kupila. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. Ok, to zgleda ful dobro. I begin to get myself together again. Ok, test zgleda ful dobro, a bo tudi zares dobro. I don't know, malo več sem še omake zraven naredila, da so rezanci res prikriti. Vroče, v omako. Je tasty, edino kar možda bi mogla malo olja dati na rezance ali pa še več omake, ne vem. Sem neki omake že bili tako v piščancu, drugače je pa okusno. Jaz sem končala montirati ta video in sem ugotovila, da je bilo ful hrane in ful enih in istih stvari, tako da upam, da vam je vseeno všeč, ampak tako je včasih, a ne, nič posebnega se ne dogaja in ja, to je moja služba, torej streamanje in YouTube, zato skozi omenjam, montiram, streamam, ker pač skoraj vsak dan streamam. Bi mogla reči, grem delat ali pa nekaj, da je bilo malo bolj razumljivo, ampak ja. Tako da ja, mislim, da bo ta video naslovljen kaj jem čez teden, ker je bilo ful hrane, itak vam je všeč, to se mi zdi. Ok, dobro, če vam je ta video všeč, ga lajkite, s tem mi ful pomagate, če še niste, se naročite, oni zvonček lahko vklopite, da res ne zamudite mojega videa, drugače pa ja, to je to. Upam, da ste uživali in se vidimo naslednjo sredo. Čau! Missing someone